Paulkees missionarien naar vierfeest Christen. Bewe daar Brezel, reiseo ar Brezel. Us pense, Jezus pinvidigesio eleiseno. Ries, glau, caoutchouc, beach daar Brezel. An outrodue o alavardeum discleriar Brezel deo. Evel se... Agamar zal vrasne ler ma vez... Gret a labour. Gret a labour. A labour diski. Ja. Agamar ne vet amik bier met a pez tout a pez o c'hari an eus begread. Voilà. Se tu ama vez berniet an trao ie gwelet a reo haiz eus an trao bier da vezium evi c'hoari an haiz o dar a pez o c'hoari koz a zo bet. Ar basioun, ubu, ar baganis... Trigoulenel gant eo. Ober o pessoari koz an evez an are. A vlasou. Eo a baganis ar tange mal manch an doa begret tregon vlaso hag en o beus kreat bremañ en dro. Ja. Hag penaos pez eus begret ba San Martin an. Ar mest pe... Ar mest meus. Bonjour. A mevel bras. Ket a Brezel. Ja, Brezel e broleon. A pon a c'hoariet en tran, ouais. Enes o diez a revras o diez da ober en dro, quoi. Ja. Me bo gwir eo e vich. Also, un eo a bal, Ja. Se tu ama gwelet a reo, he? A on ema tu da Brezel pe varzek. Hag ama ne evez desket ar pesio c'hoari. Evez savedi an trao, aima ar goulau hag a pez a zo iom, zal vian a zo e kuchen ei. Evit ober an teknik, quoi, d'ober a... Hag a evet an ur vras evez karget a c'harsam, a c'hamioun, daou a zo, vele peus an eo. Unan a zo, an e bras ker bea Madagascar, Pouner. Hag an e vian eus eus ket dizom. An e vian er er mond. Mais... Pegeit zo commencet. Ama a vrobagan. Ja. A pen kenta eo a ama e deun ket e plougerne hoaz eo c'helc'h keltiek e ploneur trez hag e brignogan. Le cercle celtique de Brignogan, ploneur, anved e mosse. E blavez pam a triugen. Setu eus pen intercanvas o bremañ, Ha da houde ez eus bet great e blavez eiz a triugen, ez eus bet great a pezo anved a poense en oalet a vrobagan, le foyer culturel, ruz o bet, no? E bar se pen kenta, no? Foyer culturel a vrobagan. Da la varet eo, a raog e pen kenta o a laka diliet da havro, evit diskwez an douristed, a dansal direk an douristed, a da houde a dud eus la varet veni an gober a labour pa da bloaz, ne ket da valach mand en emziskwez direk an douristed. Setu a kroget a poense da ober kentelioù te oa pen kenta no ke jamant no, nou kebet plouger te oa e plouger berven, da rempre da eo agan. Ja, hag da houde, da poense edo Jan Ber Premel, Eri Morvan, tout da reze, Jacques, Nicole, Vainigoz, me oan ke roz, me oan. Ni da poense dom ke pagani se plougerne pig oa ket en enor be a pagan. Eo bazad a la vare ninom ke pagani, a pagani ze kerlouan, a re Augustin Stagak. L'eternio d'ar kerniel ar zaou daout ne kerlouan da jach ar bagou. Ni de haglider da Santegounet. Et c'était péjoratif de dire pagani. Oui, vez egre pagani za houzori, tout an arvor e beteg rosko, que j'avais santeg a tout arrive au pagani, quoi ça est real. Hag a da poen... C'est une insulte. A bremañ eo en enor, tout an dud eus c'hant be pagan bremañ. A da houde neueg a zaleg a blavez seiz eus bet kroget ober kantelioù brezhouneg ie da rediamang da zeski. A ie da zeski dansal an dansroun. Dansal ro amant, quoi.
Pigra a chelch keltiek a heoia da genta ga dilia da ro ama da zansal e fwennan oa gaftin kentu benag. Oia da zansal ar gavoten pendans a ro un kerne gnan benad ala oia da habler ma rotond rue da ploneo brignogan gwas ato rue posen dansa un ervro e aria e hoien ke setu da hude da gulene ga da regos e ke dansa ken ke jaman ne vid afrikoyo da hude da gulene da ke do gwezet ve he danset dans run ama run pagan. C'est da poense de créer de labour evit deski dan dud en dro dans salle à la cadaregos à en salle en dro. Ja. Hag da la ke se diliat de peta erchwe pe Evit labourat pe evit manda. I poumen. Ai pourmen ba rebin vidigo do a diliat damas a rus per event da fortunia pe davant dar pardoniu quoi. Mais a familio pinvidigo do a rese va mam gair go da brignogan doe de fardono un tat kair so neves marle digo le pus ma tre va hos ma en auvergne ag penans e o bet gulenet ga da per avelaien davant da sugen pedaziturs dugen ar bangel vid pardon ar folgot ag ranke kaud en dilia brau e da hulen ga da na mesoges in un pinvidik ag do ke roet do ke prestet non, Chousta. C'est Agendal, ben, il y a de Arro, l'autre, Ama est pas grand plus grand, mais Kerlouan, ma très peu begwelle de Chef Bras, très cru pour y la bourre de la parcaille, non, Ama, le Penanzeo, Bavolé, à Bavolé. Il y a Jouchama tout de peine, il y a un cabestrédier. Et moi, c'est quoi que des pocada, à botre de bocadeo. Ah, ya, arrêtez au doigt, trop bravo, hein. Ya, à quoi il faut. Il vit des métiers et l'enquête broda au unan. Au char. Ah, ja, mouchouer, j'ai dans d'ailleurs, non? Un mouchouer, bras, ça y est. Pépini a choisi Eliou. Eliou, ja. A da hude nue, vit kendar herman nue, et ce sbe goulenet, mais il y a au chôme qui chez la chapelle Saint-Laurent, ça m'a qu'appelle de Hambourg, hama. Tremenar, André, wa kentor tremenar, me très peu scrive dans nous des ben ilisco, ça. So be goloet gad an treas egist an treas pen da ben an autchou ama hag barres a yoa da poense e anno tremenach hag oa distak da blugerne da hude be staget ar blugerne blaves 1600 a pev ar rugen hag penans me yoa chomnue kichen ar chapel hag e pa da a vacances me yoa krog ja vraiment da zeski davant da ve disin mar plij. Hag ar vugale da goulenne da houzen setu an eo da ober pesroari e galek pa d'an an. Setu magret e pa de pamploas irag ar chapel gad ar e diamant ar e viand, me vo, tami kosor. Hag tu da vrobagan do a gwezet e re an Andrei, setu an deud da houlen o houzen o monie da bloneur da ober, me brezounek ne e gato, quoi. Da zeski, brezounek dre a c'hoariva dre ar pesio c'hoari. Hag setu e mose choul moneat gava marchouar da hablougerne betek ploneur. Hag eno e moagret an aodeges gava inigos hag a oa diawang hag a zo tao diawang. Hag a Nicole a oa chom e brignogan hag e oa dija gad a vrobagan blam o e re an trao evit a re diawang ien. Ya, da zansal a da zeski brezoune gaoun. Ah ben, mon école, on a gagné des plonéos, un tas de causes, à vam gos, à erguer, ganto, à un tas de causes, à vam gos, à un tas de vam des goms en kit, brezunek, en ti, pave her mehet. Dan sans doit rebloquer évidemment mehet. Da pense c'est en ce que dans tas de causes, il y a que galé que zaman. Non, il y a Nicole, qui joue. Araba cause al brezunek di ragar mehet. Tout ar botre da houye brezunek, vi avait une cadanta de cause parco la bourrat, mais pave à Nicole c'était une ranke deski. Bon, comprenez ma digava la mestra que mais ça doit ranke deski. Gada vrobagan agade mamgo c'était da hude pedo teski a pesio khwari et goulen gade e mamgos situani da deski neo quoi.
hag lavare avam goz a foue aliez a kerne vodez lavare fazistag kemat ar gerioù e brignogan. Ja, hag da poense uneat hag on eus kroget ne blavez trizek a triugen d'ober pesioù c'hoari, quoi, gad ar robagan. Hag da houde e ream an dreiñ ouzpen or labour, quoi, hag or micher, quoi, a da houde blavez daou a pev ar ugen, et eus bet bank a peo deut fin schmitteran e pen a c'hoarnamon, a pen ar vro, eus bet roet arc'hant da dut do arc'hant da groui labour evit ar zevenadur e culture, quoi. C'est les postes d'initiative locale et de développement culturel. C'est avec kinig edeom ar vrobagan da gaout tri, unan var zaoubloaz hag unan dawal var erbloaz, hag a vehe paid an Nanterre. An Nanterre da har bai vehe paid gad ar c'hoarnamant gad ar stad. Setu on eus graet, allez, o mead brokat, on eus lavaret, on eus dibabet, me oa je suis va studio médecine. La bourrade est déjà un hospital, mais moi qui suis mon varvano, Pamboré, chongen il fait que chum ober a pesarian va cadavre bagan a ber médecine va me mestro et que des ober daudra pa ver médecine ne me politiqueres. Ag c'était moi on est dit va studi vi clave jouer speret en jojal pa ver Mosse bret mezek e vez gad ar andrei vraiment psychiatre, a me ho mur hamzer hag d'oberie pe sur c'hoari gad ar robagan a taou. Me pa neus bet kiniget eom ober andrei on eus divizet reistol a blamour eo a krouet a skolio diwan e blave seitek a triugen, da houde a skolio dio yezek ie gant san riwal an ion skolio laik, hag da houde are neke kristen ken preves, bezget ar andrei vraiment. Hag on eus chonget on oa ni labour da ober kad ar vugale skolioù hag e meaz ar skolioù evit ar rediaouank setu e oa ret deom bez a var ar vicher ze en dal e c'hellfem ket ober var al namzer skol, quoi. Setu mo mead, me da genta hag Marivonne Bertou a oa da poense e kerlas, a oa edukatourez e kerlas, hag Pascal Cariou a skolaer e folgoat. Pascal, peus an abezet matre, setu e dom tri, hag a blavez war l'er, Nicole, hag a oa labourat e Brest e var dro an assuranceau, sekretourez oa, a zo deux die, quoi. Voilà, setu e dom pevar, pen kenta e mosse. Vraiment. Ya, o la. A menue, figurez-moi que dechu pen da bet, hag studio. Setu amant, voilà, hag ben batre, peus ran e c'hellom a taolio zo e c'hellom la kakadorio, hag evit medicine, la maison da kakadorio, an anno docteur medicine. Restol e va zut, peke va zut hag ave diez. Non, o van kuit e mosse, bon, hag eo a lo da la varet da va mammo da va gulran ne ke medicine va eveno medicine ne so infirmière nose en un hospital benak. Avi, quoi, hein. C'était ma vechon me mestra ko da nano docteur medicine, voilà, c'était ma gred en dezen divar ben ar medicineres hag a leneges a pezo a skrivet e brezunek divar ben a c'hlinvezhou hag a trovese, quoi, hag o mead var a vicher, c'était à Baoué à Poinse et mom var a vicher, c'est quoi. Voilà. Hein? Voilà. C'était cher médecine, quoi. A vazad la var ede amma in timma zo er medicine, ne vedemma zo er medicine théâtre. Ja. Mais non, meus ket bet a geuz a blamour. Bremañ moin hag e mer plas atav, bremañ e vang medicine, ya me a pezo bo ar geit e chanche plas d'ar galou na d'ar bouzel o bra, setu o vichen ket gwesken. Mek e minister etuken, ma pe souch pa oa eanet an docteur Belbeak e pinzet. E l'er ma vestaget ar vior, e rang chom da beurik. Ja. Be mestra meus skandalret un tamik bihan da studial pe da... Be meus ket roet louzou d'an dun mestra, bamor. Bamor a rabat ober drog. En ec'h an lavar, ya meus lachet den e bet gada. O Robert a vicher. A viches bet choumen matre, viche great. Ya diez eo a vicher. Me plijou da readin,
Quand d'un prêtre gada un dut, gada réglant. Gada réglant, avec drestol da pedon me, da pense veze calz a dut a houille brezune, gwell ar gada galeg et tous a réglant. Moi c'est moi genem la cade en dro da dig va zut va mam a goze galeg mieux housom, mais dre maillot a brezune et pebler er guerre gada na bezaye ne houille me stra, mais da houde pas me kroget d'obera davant vardroa réglant en hospital. Jo a medicinet deve just keach hag en huyen ket a vrezunek, parce que hem galvet ni, di va ha meas. Kervela, venez ici, donc ici, il y a une dame de Porspoder, là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. Alors, demandez-lui donc où elle a mal. Alors, plaire un peu pour un. Maman. Elle dit qu'elle a mal ce côté-là. Oui, ça j'avais vu. Là, mais demandez-lui donc, c'est... est-ce que ça la chatouille ou est-ce que ça la gratouille? Docteur Knock, alors, Drebon, Gili Yaradeo, Petama Drebon, elle dit que ça la chatouille. Bon, moi c'est moi, mais ça drevra, ça moi c'est. Je suis benat, t'entends bien. Age moi c'est me skian, certains des abrésonnes, gendro, et même la kia, buan, endro, la gozel, a guerrière, pas d'un guerre, ne pas dire, vois. E ve just e koze neme brezuneg a jut a mam a lavar e a triste o lato meiu a ni diver a bidori divar pevar ken quoi mais mo dobe po an o kauda a ni diver a andal de real kredem ta pense mais bon grand que galver a medicine da havrest a situ medicine plugerne ag e lavar e ma triste o brema han ker koze a brezuneg a net a me roet descadures deo e mo juan da gozel gwelor ar galek ganeor gada gale me da mehet diu khoar mezo koso gada mehet de helitau kozer galek ari gwelor gato ar galek gida prezone da penser mehet wa vraiment de keguir ken da penser mehet do khon bezagis mehet ar burg kan mehet ar burg wa khorede da var nenes khon der burgis nur de burgis aussi ja bon Greken. Greken, wat heet Ja, loda, ni la var Greken, tuye. Grek. Et penance reochui da Andrei e brezun avec une cafetière. Hein? Penance la var. Et grec pe Greken, la cafetière. Abrazo, un histoire de chal qui a personne neves e barest a na lavaret pedir a wazed da zone da ville de Pichou Juarida. Da ha pechu veze quoi. Pas vest trop farsus es mieux à du tau. Ja. Et non, vraiment yo be bravo en amzer de troarie da baganisé. Fragouis, Jovis c'est plus bon velen a pederouis et ja, c'est be casa du. Ja, adrazo be khoria de mes. Ja. E brezunek be khoria dervis ne beter hoa e brezunek ne beter a du de San Martin de be khoria de non var leur en mes mo si bloveso. Di var ben a Brezel da Ugen, ja. Ja. Ervez a pez aves beldig meret gadan dud pe a dud de schwarze kalz pe de beter hag ma change dit destu seichen penat benaga rest on risket. Oh, baza pecho khori farsus quoi. Hein? Baza pecho khori farsus mais baza real ya vechu relerier change ne vetrau. Change meus et pendant a khori de Soirée et Ploescat et do ifik Jacob an avezet peus ifik Jacob da Roscoe hein nes a hoye mat brezonek hag e baza pe soirée et la varen resivera de o bremañ en rabenag o negavet hag e oa resivera da arabak penans eo keus war lerne dalfket keus a raug ne eus ket an rabenag mose kan hag en o lavare den tian a epis e ranket lavare dendra e dalfket ar boan resivera eo skei war ar vorzet pa vez losket ar bram da redet. Resivera de skei war ar vorzet pa vez losket ar bram da redet. Resivera kat ober trous o bet ar raug ar bram. Hag an remus dalret da houde pa ve c'hoari da pesroari ve just e lavare na tau. Ma resivera de
Skei war ar vorzet, pa vez losket ar bram da redet. Hag ne beut trao vid ar pestur c'hoari farch. Ebet ar real ie vez gwelet ma tre trao zo, ne blizon pikem. Eo chenchaman ne vez me stra, pe ta ma vez bereat pe a stennet, pe chenchet do arre, quoi. Ja. A plus de vez a gwasa a inga flamiorio, pa vez klan un an a re a neus rol ar brasa. Ah, ja, ja. Ja. Ne ket c'hoarvezet a liez, me a vechou ervich bennak e benegavet. Pa vez gwezet en a raog e vez laket un an al da zeski. Pa vez bras a pezen devez da zeski, vez just e rankakout amzer mio. Ja. Torret e eus bet an abaden ervich bennak par elem ket laket un an al da zeski a bred a valach, quoi. Songe meus Nicole oa klan endro e do me pardon landouzen en drennek, hag da hamintin hag e marivon, a zo tu bennak e bleusket d'abord e doa desket, ben an noz e houie, men oa ket dir a peus c'hoari. Se tu e doa desket. An dervezal on bet e poulan ne kichen do ardenez e c'hoari frankis, hag Nicole a tau, a vez dougennet gad ar zoud ar bras e pa da pessoari pa vez o c'hober ar breton bihan, hag a zoud ar da bakani. Hag ema zo bez trobet a tu bennak, ploup, hag a pillet, hag e do dougen, hag e zo bras tangi merien. A Nicole zo pillet war e hein. Hele ket fival ken, na sevel ken. Setu yo un an diamant tifen heureusement e deus deske buan a peze do a da ober, nok e bras a peze do a da ober. E deus red e l'er Nicole hag a vid e chui a pez c'hoari. Me ma kroget e moset da c'hoari e dir a gandut, pe dom gad a red yaouan giz ma meus lavaret. E setu ren aneo da c'hoari nemet da poensen e greden ken mont me va un an da c'hoari dir a gandut. E San Laurence e galeg oa. A da hamintin an ni an oa ar muia da c'hoari oa klan. Jo kemet ne me dome hag a houie an desten pen da ben, pi on bet o teskineo. Hag ne greden ket, a peta ma grea, ne kutez da vez an avezet gad an dud, meus ket lavaret an dre der, e man troulez? E ma laket e beruken... E landi ma lavaret an dre. Ma laket e beruken den moal bremañ meus ket bet dizom ket chaman. Hag er peus mourou a moustacho du amañ. E mose oan kaout a rea din oan ket an avezet gad an dud, hag e moa kredet mon a kozeal dir hag an dud. Hag on bet ar disert kalz di war an droset a houdeze. Setu an dre oa. Da feson da kozeal, pa krechache. Tra, nan. Hala. Pinoz e reoc'h te hag Nicole hag a rezo an troler, evit lavaret a breba e blom a reom ouma tre diou pe deir pez c'hoari peus da di ba benan a nebligemini a deoc'h. Ja. Ben, kinniget e lod hag usum kinnig a vechou tiam e me chechan e vechegad an dramandra. Bon, per liesa eo me mestra a ginnig. Me lod a c'hell a vechou kinnig trao ye. Pando a grea de...